Timu ĩno ya akũrũ yombirwo mĩeri 8 mithiru na itanya rĩa kũnogora mahĩndĩ na kũhũrana na mĩrimũ ĩtiganĩte, no thutha mũtheri magĩkora nĩ momba timu. Kwa wamama ambao wako mtaa ama wako popote walipo wanapotusikiliza kwa saa hii, nataka niwaambie wajitokeze, wakuje tucheze hii mpira, kwa sababu hii mpira inasaidia afya, inasaidia kutoa stress, inasaidia akili ifanye kazi. Timu ĩno ĩkoretwo ĩkĩnorwo nĩ kocha wayo Beatrice Karanja wa ũkũrũ wa mĩaka 25, akiuga nĩ akoretwo na ũritũ wa kũramata akũrũ aya, no thutha wa ihinda inini akimenyera. Maugite thutha wa kumenya kuri raia wa bũrũri wa South Africa utabanagia mathako ma akũrũ thĩ ng'ima, maikirie ihoya rĩa kwenda kunyita itemi na rĩgĩtĩkĩrwo, ĩndĩ ona kuri o ũguo matirĩ na ũhoti wa gũthaitĩra thabarĩ ya amemba 27. Mimi nasema Recho, mama taifa, utusaidie sisi mama, saidia sisi, sinaenda huko, sina panda ndege na piga huko South Africa, kwenda piga mpira na hawa utusikie sisi, alafu na inua sisi tunaenda South Africa. Kogo nĩ turakena muno na tukenda kwira atongoria itu moke tu hamwe tunyitane moko tumateithie. No morĩtie thirikari ĩmateithie kũgĩa na maratathi ma bata marĩa mekũmahotithia kũbanga rũgendo rũrũ. The oldest ako 75 years. Tukienda kutafuta kitu inaitwa birth certificate. Mama anaambiwa enda ulete ID ya baba yako. So mama 75 atapata wapi ID ya baba yake? So kama mama ni 75, gogo ni 75, baba yake atakuwa mwaka ngapi? Kwa hiyo team ya 22 actually wote hawajapata passports. We have only 10 of them wenye wamepata passports. Na actually imekaribia. So mwenye ananisikia siku ya leo, we please you, please support this team waweze kufika South Africa. Na hakikishia kuwa team yangu haiwezi waangusha. Tuta make sure tumeleta kikombe South Africa. Handũ-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango.